Shubor nakaslem jong unongsan hima. Shibenta ka jing penkre ya ka Meghalaya Games araja arpasan ka banlong hajuai batwa ya jer ka Meghalaya Weightlifting Association ringkat ka jing trilang ka office jo District Sports Officer West Janta Hills kin penlong da ka jing kop ranar ka bashisngi na ka benta ki shinrang bat kenthei ka batip kum ka second Meghalaya State Weightlifting Championship. Habakaran syakila patai kubor haka khatsau tarik nailur kinong yalam jong ka Meghalaya Weightlifting Association nadu President uba Donald Rimbai Joint Secretary ba Anthony Khanayor kila pentip ba kani kejing yakom an penlong haka art phunu tarik risau hayung wali ka dorbar shnong tepale na ka benta ban sei madan ki khun samla ka rilum jantia ki badan ka sap bat ka bor ban rana kini kinong yalam kila khot la weri ki khna bat samla ka rilum jantia khamtam ki khna na ka sorba jowai ki badan ka bor bat kasap hakani ka jajing elek kai bakin mi khmat ban sei ya kasap elek kai ka jongki namar ka de ka jing elek kai ka basngutanat bat ka balapau hak Olympic Asian Game Kono stang yak ni weightlifting ado stang as nemu te hadap at least nemu da yo represent yak ni fast state weightlifting te ado da yo ole yak Meghalaya game da yo second position te ado team UM lang ini badal le represent yak powerlifting sa sikim Wayuman nado khat bitari nado khat san te entah mesti Tengkan ikan senam dah em khat sus nem te man waro ini khanam tip umat duru yele ini ke game nga da yu ranga khono nga manu emu ni sap talent man ni ampor klanyo madruti yu te pha chini game ti yu man hoi khiat do pol chini kam adon mosko shillong don mosko udo coach Anastasias ndongsi banari boy to asa jantiang im ni platform mo yo khano practice ti champion e bi je liang na liang jantiang i te dah hap sejauh pas Shillong ni tanpa jantia tadang dia ko kenal pertut utau free bikas lang do tegani tak ke yang nang man napa jantia ulai represent ke Meghalaya ni te bhai le kam ki man de katpat i ini ki tuai le ba jantia yang pertlur lagi ki khon yang ki yang wan ki chakani ke game yang ya chim benta ki apa juai district juai ban le in a second weightlifting competition yang ke state kan lang apa juai dengan wer ki kena baro apa juai khamtam apa juai ngi padon player apa Meghalaya ngi nang tentang iwei bak khlais nam apa larmbai tengi kerpat bagi player kin sebab dengan cimenta bang ni senak kentai ya kena kejing lakai kalau gawe kejing lakai kepada long ke ba setunat babat ke bala pau apa Olympic ro ketitip ba kena ke weightlifting ke ba lapau ba ke India ke Asian Game te ngi kerpat ba haka atndo trek bela bispo kan salong ini ke state championship ke ba arah apa juai te hanne ngi don lak ba di isar napa iso sports iban ya trailang ba ngi te ngi kerpat ba sebab penyewan kenang khamtam nege area jung juai ba mangne bunci menta kin sadan napa garo napa west garo bat napa Shillong napa Ribhoi te klempep ba ngin expect bakin gon napa juai bunci menta ya kane nama kalang ne kalau kajing sedang apa juai ka dege set benengkong tam tebat kane kalau we kum kajing lagi nginyo ki player napa juai ba kan cimenta ha ka Meghalaya game ka banlong apa juai te kadang ko haban pen iya kane boleh ngiwarai kane state championship apa juai kenang ba kanlong kum kowe kejingi pen i bukan kejing lakai ba kum no pen lakai weightlifting apa ka Meghalaya game te kane de we ka lat kalenti ba kuan cimenta kane kade we ka kejing lakai ka ba ngidong kam ki kena ki ba nang kamret kereta te bat ka we ro ba uku cha apa Meghalaya ngiladon te ngila hi ban i hikai ya kisia banwan cimenta bah ka arsan trek ngilaan pen i ka demo te kumtai ngan IT no isar jongi benia ya ajeng kran dia subai fi sport district jongi ko pila pelai ke por supi bania wan bat ngadap dan achievement ya ke rai jongi man pelong ya kan ka second state championship jong weightlifting ke banlong ko ani district hakani ka dorwa snong pe peli dengan negliang jonga kum district sport officer jong kini district ngakular ba ngan ai ga ti kemon kadiang kejing nyerap kat kum ke bor jonga ban ye don lang wat pi ban ye pek lang i kejing don kam kat ki badon kam badro ngakarpat yak ki paipa jonga West Janta Hills bakin sioba ban ye wan ban pek kai kani kejing lek
jing le kai ke balong thamai hapok ni district jongi ke weightlifting magane ke dei ke Olympic sports na tharai fi la ite pi babon ki na India khamtam na do na Manipur la don ki ba sipenta hapok ke Olympics te kini ke dei ke wei ke kabuksier ke bangin yasim na karpat ki kena senrang kentai ba finwan haka arkusan bat arkon ritrik kaban long kini ke state championship haba haka arkusan tarik kan long ke demo wakin peni kumno ka kan long kini ka rukom yelek kai jong kini ka weightlifting pada ka arkon tarik pat kan long ke championship kumba ong presiden mene kinwan ki nong simbenta na district baper hapok ke state na dua na tura na William Nagar na nongpo na Shillong bat kiwai te ngakarpat ya baro ki paiba jong ke snong na do ki school snong baper di colleges bafin wan ye simbenta ban ye donlang ban sakhi ye kini ka weightlifting championship ka ban long hak arpon retrik tene kumba om mene nga nagliang office ni ye don rangkat bat ka mekla weightlifting association kenang ba kini ke tournament ka ban wan kan long ka ba yai be rai ti bat ka ba mendon ka jingwit hakido kilian kane ka jing stang ka weightlifting ro ka tina pori boy te ngam sang ada kuliah wala simenta ya kan ka North East game ka bolong ka Manipur aja karpra tendang lang tu ngade pen lakai satai ngawan man peni lakai no ban bat member haka megala weightlifting man bat ku member nomor bagi bakane ka cikil lakai ka de ka dong kedon ke future yang tagi kena maka de ka Olympic game hilap ni okam yo jam te takdau nga pelong ka benungkong ni pelong hi po nong po ya ka balada bulan Desember arjar pulai te kane ka baar ngi la siap no sejuai namar ba ngi kwa ban peni po juai ya ka jingil kai weightlifting kalong kumno kena ma pentip ke diwan page ban kata yo bar ya ka weight kumno ban pentip ban peni la kai te khamtam na pimpet ya ka tiar diwan page marpat penum sutu ban la kai kane tadang ngi kwa ba kinwan hak arsan trek ban page ka kum peni hikai mangi ka demo ban pensasi menta ka arpindu trek te ngi kwa ba hak megala game ba na juai ngi yo ki player ki ba klan ba ki ba yo medal hero kembang yo sport tura tengi expect mendan tura ne layok medal na potura tengi expect mentar ba kan ka medal bakin sedon ki kena ki mana juai ki la ban job nyemla ban tip ya kata ki kilok makumno habangi 4GE ba ki la kai tenga ko khnang me penwan chane ba penila kai ngi la karman ni ba na po juai kin ra medal